mfaro wa hema coordinateur, umjohanu wa hema secrétaire régionaux na machef de cellule wa hemiji ne miraya ujaritsanganya bano leo maksud ya humona no unu handani ujari feresheane zembwana rendanizo jana hata unda leo mgarijani ariba kabuli zembio zatu za twenda bure sharashinda rawasulisha ni mwana ya hura isi atendelwane mhu wahe partia hatu na al-Imam Ghazali ashdara mwasulisha he namna ila hagwanzima heli rakawi bitumaini yo shuguna hizo garijuao kaumkinishia hazo dani madhamana wa he izi seluli dani madhamana wa hema secrétaire régionaux imatsongeza izi hazizo za shida za faniha atazawa sud abo sishangae leo ka sima coordinateur renge initiative okaya karna ujua ribakibahi na kardonana reona izo zafanishia nizatufanisha nizo lazanu rizipange zifanishi adanido jari feresheane omwasuli huo na usahidiziza tena kaya manibwana kijahisa gasina harumambwana yahusu ye guvernora za tuhisa yabuka gasi hunungazija yabuka ruwao kaya guvernora ya tolwa ne parti ya mouvance ishangirwa ko sisi CRC simongoni mwe mouvance e gouverneur sitifarwa tambudini dori mshangi triao abo yono aula he zenyambo zingi zambao la fitna jinji la nzao litilwa ripare ni madhamana disagize ukabala deheli yowiyo ratsungulwa al-Imam Ghazali tena ya simbi ya ridunge sitifarwata harmo gouverneur kunu ngazija harmo mkabala wa mali waloiho ngwa shangiriao Mohamed Fazui yoihisa nisi ngarjo kasa hondu direct hama dimu wahideo abo lazimari mpareni jeri sindri haku aukaya rijue tena ukaya banu maulize botizinu ziwaswili nguje jala tena yarive ushinzi wa wadaki sharike ne mikonsinu aukaya linu riono 2016 et parti rendeze biosila riwaswili sha rijaheni mruheza hembali akaujitapilia cheka tonde omwendo huo safara leo ujiritse naranzao safara no continue doshinda ubariki ridona na henamna inu hazaidi ya elimu aukaya yode jotsongeza madhamana wa juu maudu wastehi emikonsi ya hatu ya kiserse wastehi zejudizatu wastehi namna ukaya watemvu ya udunga zefikra mshinzi za hae mijiatu ne mabavu ya hatu yo nukta muhimu ya lazimu rikeniyo ijokaya si parti serse kabati parti hun yo organize nanira kende parti zone de coordination ilona ma cellule arme miji amwe mabavu yabo sitsongo kaya mauduri wasulibano rijihensinge byorejilane rifanye consta ya hezjo vira rone namna ujorganize hezi joka huja osoni abo msokanzani renge fursoim ribuwe adzina la he coordinateur wa he moroni nord shabo ma coordinateur wana mapia wa he mabavungovan abo msokabua sha izonashila na zamba wa jone njeziza wa developer plus wassalamu alaikum. Assalamu alaikum. Amadena na mwana maalim aliani kao coordinateur wa Moroni Nord. Tikilizao msoda hawile sababu akatetea mjuma rahaba ukashindia tipu ya mando do shukuriana kaya mduka ima dhamana hatu wa dande biro wa planifier wa makardasa chassi si de conjuma la honi da hada ho porte à porte
Lenga os riscos zote pia rikaha sur le terrain. Abongeo ho jar persiane yo ka muhimu. Shawa jauno sakaim bana ke jahisa. Yo ya satena. Ukaka fikiri gwanzima rika fikiri pour les 4 candidats. Malgré mizingo kamzano soka ya yedi we kwamba kun fayakun. Sabaha shuhu haizo rikona kaya abori persiane armeza vira shawa jau ifungane mata. Mitane mata ukaya ya vidinu ifenditari ukaya owaji wabaki. Tijeri biro ahutungweni wakamzi mahara. Ukaya ekeki pitimu ya wewe joueur uka yuenando ngaruka na kipu ya muza joueur ya wo uka defiance kartuanza ri wasuli harma kipi ka ukaja kedatimia arajara muka eshekilio wala sabu ka bajo joueur fulani hapuza ngaromba muka mwabenze tikiza hatu zani semo ya daula za wasuli yani Shamsidin ili farat City Farwata ya wasuli nana Muhammad Fazil wasuli kama benze idirke surukaya ibarnamaji bizoni zori ombi ya Mwenyezi Mungu kama wabenda mazani kwa hizo amma mwana mahamba ngo banu ko yo muhimu en 2016 ilonde ezinu hasatan siri okatori ka parti yandao chez wakati yo 80% ya serse ndezio kabatu johana kayao ndo walisiwa utia serse sha isora payo ke jari convene okake jari ngemishinzi kwenye mikonti ke jari impliqué abaso tipia reka junda amare kama manez abonge mweya tongeza orkensi leo garanzo za birajana kama abende tibire mau kazina ubira mau reka junda so tipia sibazima oduka obligé de consulter cheka so tipia re onde mwanani rihunu baada ya bodi tsamba diani mungu ditsaho abo le minyejo je lui dois conduire chez les animaux ou caricature coordination abo etsanda ya sud le coordinateur, le secrétaire régional, le chef de cellule, avoir structuré Camille. Et ma bague qui a combien de idées ngazija, et me continue quand il y a lieu. Il y a un bon avance au monde, ma coordinateur. Si combien de idées, si on continue sur quand il va zima, il me dit va nous faire un point de presse mon aka, ma secrétaire régional, wakaya abo, rifanya, avoir nous kalunga radisao, et ma chef de cellule, wakeban au mujanas, il dit pas nge bazima. Idika mwabenze ndoka yekeze bazira rasuli inshallah 2000 chetuka ya isiwe na pre na jogo para bano jeli feliciane bazina chetuka rasmi riwashani marhaba rambe enga bilo rifanyeje namne kawe swarafa namne kawe tipia risuka ya benti pakoka ene mrano mewa c'est impossible aminoka ya postu kume bazina ndo nomewa rujana sharuka ya eka orafikia na ya heda dukabala haruma place ila kantila ila wendo kutokanti tele dendi wa kanti abu bila fikiri ele konese ya tele konto wananye kaondo wa oludu mwa hena mnayo de shabasha hapo kama wabenze shatanganya nene mouvance présidentielle shijo shinda harame mandat 5 ans ifanye ngo ikao 2024 parce que débat za makandida shwa ko boronti pia mukaya ndio watu mora referendum ndio hata mzigo candidature atoteshelo jeni Roma mtungu wabenze heroistit ikao garombi yao ekipi hatu hodi mwe rais wa daula ishinde ibehe messagio wakomoru wele ukaya o sisi kana haki leo hodi sakrifie wa aminengo ukaya itafauti ya mwana wa serse na mnumra jina yuto stamilia zaya yuto stamilia tabu yuto sibiria yuto uona yezi kabala haituru kedo kale kezi ngom mjini hawa mjomba waziri yuto kana mjomba waziri haba mitsinda huo mjomba mimi nina fikra fulani amini yode tofauti hapo sina mambo jina ikao wote kama kameleon hena shahajabana na kulori haje torenga kulori ila mungu kama abenze kaya bora subiria makume ya tamu raja rakana mamira yaezi soti pia amini ezitendwa zajiri harmonzi ridiwa za zambazahar duaze maslaha shanga ramwe safari ya leo hii zinatija kweli jimda za jufa shamwenzi za mabaya za majumba kweli wajibo généralement shawajao individuellement ena mzimarwasi ya duku ya intérêt ya en particulier kama wabenze ndo kaza yabo idiba ke manama ndo shinatimizize wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mimi Shakira coordinateur wa he SRC amole babu la Tsandaya Suhaid Tsandra Suite voilà. Salam alaykum. Monsieur Bakar, coordinateur wa Moroni Sud.
ine intervention yangu ngejobaki harumwa omko wazima hatu omkonti wa he parti aukamfikiri ukaya ezemvu za he parti de jotongeza rihundre ze faida za hayo ani abo manzo na behindi si wanju meritire ze leçons za 2016 aka 2016 rende bio rihundu yezi rikahunu rijila umu risindi rijisindia rikajusema so rihunda kartu jua dogi ri nimidi ewe inu rijachanganya abazima rende bio riwasuli banu ko ediki mouvance shadow kaya mouvance inu ija ha parti donc enu wandu ba le parti hao ye lazima ikaye kena wandu kena mvu ngoka tula wandu ambe ukanga rudungana ori ndi haruma mouvance donc vous avez tinga zisao edimashinu kama kwa benche mjalia zibirero shabo après abo yomkinshake mouvance zia yabo hawi yomkinshake mouvance de continuer yabe fasiri yabo hindi wanunga ndo mbio alimwendi konti yao ili wajipange wajitemvu wajirestructure wajijue ukahindi lewe inu karjua ukabanuzi murifanyao kartufanya jerende mbeboni ze swala riswali yo izuri hambeboni sisi jitadi zifanya uzo CPR rajarajiangasha tirongozi nji dokazo tamazatu zishinde zibe noir mazo lifanyao ngabo owana hatu ngabo sisi wasi ikawe karijari kiangaje vanhu katsone tamaya yabo ngomuziromba shaizo pia kazi na huja kakasi organize ne organisation ya lisaranzi harbe coordination uja secretariat uja ze cellule eni wandu yabonge lazimuo wajiorganize waketso mwe wajulani wakati ula eni riziki ko huja ne ni bahati ko huja shawandu kwa namba ukangari tatoneo haungari hadisio haungari ngari shangari jua ukaya ya hatu na mna ikao de yakati ikangata hao engineer wa jeni civil ngatomunda mara fulani na mara fulani yani zerongo bizonga zijo ugenda mamfikiri ukaya ikali shindi ukabanu siliwaze marungu partie de base na bane base la sisi bilio bantu walo haju wala ikawa onoze rogo zatu ngazendo ndo sikansi rongo atoka oblige wali accompagner parce que ces faïdas za ndani wodo wa mundao sheka wali mundu sikansi rongo oblige bajiorganize donc amambo kaya omkonti wa hatu unu lazima rijiarrange kena mfuko ndo jula na habari et puis au malao tipia radio et mi konti ifanyishia namna ikao ndio bien structuré au kaya ba nous avons tizinu ngecho kuisa chaque jour kishama ulu rijiunde na les élections za député les élections za député zeija karna udwari jitatone chaque lazima ike deja ranzia basa inusara ni sofikiri na ujipanga namna ikao ndio kwenda au kaya à l'assemblée ngandao majorité ne kari jariati c'est rais karjamnika na majorité à l'Assemblée nationale yabongo amazero ngora zifanya pia nezembio la pia kazi tina man parce que abo ze projets zae les objectifs ya jikaziza hizo na banika ungachoro henda no leremana na mfano donc hizo pia ojaha sikejema de mi konti yatu na mjua kama ni inu famille politique donc abo famille politique yabo si wanyanya si wanzani ngari wanujwa uvurana wanwa shidiana wanwa rana mahiyo ye muhimu les résultats no mkonti no mwelewano harima aboranzo kadiri wasuli donc hiyo mimi ndio nishemelezi zao aba narike bazima aba emi konti ya ketingo ekanga mwanika ngabo cellule ngazi floteo na mangalie ni ma secrétaire généraux mwasaidie hizi ketingo ekanga mwanika wa secrétariat bizo na ule mevuna rangalia basa zikentiro mana na mwe ndio yindi banunga silezi zili ngasinyo ngasina mamitsa nubanu ya uenda dio wazima tarjodo fikiriza 2024 donc yeze faida zijoka ujabo ngela zimori tenderizi honde sisiram ngewa joka kuja wa honde donc kaka dijajipanga dora kantindo rajua deja kaze structurizatu hizo njema yawezi cho uja zitolori virilia siliwazo kaze parti hizo zinji buhari ya wena alikuwa joka utendelia ndi sheka ni konti atu ndio mema ntikirondwa mwadani si de ratibli parti atu de yatinde ngecho ka ujabo de shemi konti ya hatu kangio mema ejoka ulitongeza maudu omweni joka mtawa wanwa titalie zeno ngozende ara samani sisi yao. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Sinazingizo hamba sodo umbeshirani marhaba pomjo vanu awinji Ejeri tsangani wazima hosheli sana
ya ukaya ikairi harumaze njema lazima ujareshe lezana banu ya ukaya baada zediora zenda kufaliki dio za saya katika anzar jedo juhare njaya mabafuni harumwe mabafu ya hatu sha ngasina the direction de campagne mbali na mbali zehansiwa sha omjovano dojare shele zizana ya ukaya ngasina kandida mzima rendo ramu milie sonti jeheli rizijuao kabati utujua ezampasa kabati utujua ezimlindi yao shando ukaya ngasina sitifarwati uonde kandida wa movansi ya tungulwa ranzibo juu hata bonti ngarendo rahime rimjazi zeze bilete za hatu ili rijone seukaya nge mwafakanasi yabu izonde za hamba nsokarudi itie mna sos buhari yabo sha ndanzori hime harume mabafu ya hatu rihime haimara ritunde ena ujwanza yafanye hizo ndizo ritikubali ikajuzi au baadhi ya miji au baadhi ya miraya wadaza waone makiesi hapa sulwao wanjamzani wenzao leo kartirazi togojizo zifanyishike eni mrujo hanza yafanye ndongo itondizo ahanza yarimenye au hanza yate trublo harma yensi karna humba nafasi gazambao harma ema rengo bali na bali ze mitingi zifanywa awoimo za kampani ngazambeshi hao abenge rikamjari shahidi zeban ya ukaya ngarendao harma ze vote harma mabavu ya hatu ritikubali ripula koi uharumwe mabavu ya hatu na rihimeri jone seukaya emijinu ya hatu emirainu ya hatu ezeregio zili za hatu. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ya, bismillah. Makoordinatero wa hatu walipara banu wao wenji wanyu warongoa awala zaba tusina kwa rongo tukiwa kama mjelezo abinga hada ni mshimana hapa initiative ya hanyu ikao dumairega au ipara mjibu beshirizize au kama mjaru hadithi ukaya tadhakir fa inna dhikra tanfa'u almu'minin. Amfikiri kwa wana wa serse wa zamani nano wanyumeni wandisa hena mzima ngwelewano hena mzima nge makini hena mzima ngwelewe faliki kao ndeilona ya mwongozi wa hai parti ya hatu au mwongozi wa hai daula au kaya mwongozi wa hatu haina kanuni haina fikira kamirega yo hitantaua hemifa pia ya haina nge abenge ye ngasine dhamura ya he gouverneur wakati akauchungua gouverneur amfikiru kaya hatantaua politiki hatantaua ye social hatantaua dini wakati akaomrega hatantaua hajua abenge si wana wa serse kao mwamba 2016 ngabo kosi na misala ngu 2004 na amini ubhani yaliyo rashangaziwa ratushangaya kulijomba mtu wake namna hiyo ya ukaya emwaida ula zifalikiza hahe nde masiwa yao amjuka kinyume babina mwana mambukaya katufanya siasa jerende mbevoni la she inudini yorefanyao bana haukahaina mndu ya hima haurengeza le taifa la hahe haule daho la hahe haniyo kama ndoli heye yoni ibada yabo ekala salmwe namna hiyo yabuna salmwa ibada ngarjuhunda hun nana yihunga ngarjuhunda insha Allah abenge yele kalima ndiyo wakati lono dinu
mwanamshe yetendea narike makini bakabatiwa hanu usilamu wazia mwanamshe yatifanyi hazi change namna ujibalia fanyi hazi sisi wala nishida ndinji haku shafika jara tuulu bahati tikadami ha raisi har mwakati maulama paraiho maulama wakayabo wamba zinji maulama wakabu engezi lukazitsi na mshinzi waotsi wandu wajoria hambia raisu kanno zitenge mwanamshe uyatende wajojo mwambia chema na maulama onti pia rangu woju mufti hata usiha za Muhammad Nuru Abdul Baki na wao pia na ne partia FNG ikawa wafanya mikonti minjiri jua au besikenda harme parti hao hasibu ile swala lini waonesa ukaya mwanamshe ndio manazili mjozi zingara isije tunamna polemiki hiyo rido ambo ukaya mwanamshe jau engo tende aswalise lebano swaliza yonge harme competence ya gouverneur ukaya swaliza mpaka do swaliza tipaka gouverneur do swaliza au de majilisini yoti competence ya hizo haja ngabo ze hazi kama ile za hahe ngabo ze particulier za baki kaswala kama majilisi kama leo zomba abenge nazuri hime hambo zingine hakuha kaya leo ile suala remao na bona mtuko wengi wale remao wanyanyasi ikao ngwao harmaye muvasi ndo wanja taradudi shafiki hili mwana wa kiserse owinji hao katina taradudi izo mongozi hamba lihore dawa abenge tukandani beshele marahaba nejezemba biyo yokarike hashiri nisijeri tu polemiki yokawa mwanamshe jau bakabati rohanu usilamu wazia mwanamshe atifanye hazi mwanamshe kujifanya hazi he mastehi ya he dini ni hazi hali wasalamu alaykum na hapo kwesi wewe toka tukufu zarbe haba msambo katika uja tufanye teba ya ukaya haina mzuri ya tahemrongo jarika hujale sana abori sartimizi ma ni hatu pia abo Fatiha فوتي ليك اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقا من بعده ولا مغفورا ولا تجعل فينا ولا في امه محمد شقيا ولا محروما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين